Angino kunete ya kiariado kone ya kibonganga vanao akaunti ya Tharaka Onesmus Muthomi Njuki noreti akariba Tharaka Nithi bate kadhure mutungerie kinyomo kuma kiamene kia Jubilee ni omuntu kinyanyuma ya kubathura kithurano kithiruo timirandi bethirite bakire taya kuguna antu ntere wire amonende na barabara nkuru Njuki nethirite nindi akiringaira ndebe munino mutungeria wa Nthiguru William Ruto na kuwa Kenya Kwanza ikethira kireta weti na mbere bunene ndeni ya Nthiguru Paul Wakabithi no tumenyedia ndeto hii. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Kaza mupesa. Kirindi ungatia kenteretia Tharaka gutirimania nkomuthenya kwe mthiari nteretia Kibunga Gavana Muthomi Njuki. Kiri kuthagaje cibitari ya Kibunga nombite gutariria. Toka hapo saa hii na hiyo maneno tumerekebisha iko sawa. Kwa hivyo ndio kimbia kama ngisite na naimini one week. Ukenda kulinga ambisha x-ray, guteko di marimante ringe, ukalinga ambisha bariko. Tumefanya masijafanya. Na tungo gamburiya ile rwagali na tuburi tukionekaga. Itega nene na inge ile nanja echuro kuyerera na kuburyande netana kana kaburi kamwe. Njuki akiringira ndebe cia siasa na therete kirirongiro ngima bwa mwiri kuma thungiro tongoria ni obubu akaunti mandagitari batorora bakomete na kogu mtu athurwe kuringana na maendeleo make mudomo no kubanga banga mandagitari magezo matiko koma anomba ntetheti antwenge matigakue yo kuge nuke niki kambe tirithio onu ko saka ina chukale kana nambi bai mutigende kurumwa ukegwa mwanengere wera no ntwanduta wera kazi nimejaribu kufanya mambo mumange ma bure kali bure alagia angaugaga akole mundu ngire kwaria mundu ngire kwaria na mure mauge lakini twathira mambo mamwe tulurwe na we are tote kwa rangia we twauga mambo mamwe makwaria mundu agira mudhi yake tuangaliwe na kazi hiyo ndio mimi nasema zizeni maneno mengine mingi na kirutongoria bwa Jubilee kuma mwaka wa 2017 Njuki akiuga Raila na Uhuru bako watanira wana mthitu kwaria no akamuturire wendere witia nimetetie na magetia no ntunati mwanengere thirikari iria yetagwa Jubilee twathie twakeria mukurungi baria twekarani twambire kuria nake twakoba mauni mangi twathie bunge twera ajumbe metithie ceiling ya kuromba roni kibaki akiuma huko debt yetu ya ceiling ya 800 billion daima ni 10 billion no 10 trillion hiyo rando daima ko kuromba yani mwari ukatuka muntu ne rukomba mbe wachererwa mu tendezi ya kugura mandasi ni mwana ka kunengra mano muthia Njuki na ugite gutire maendeleo thirikari ya Jubilee aroni ntanterino cha kaunti ya Tharaka Nithi na mono nteretia Tharaka kumwira tunengere William Samoei Ruto aina thirikari yake ya UDA tunagwe vitu turomba ringi besi yetu tunachotuleta mashinani antumeta mleta biashara nasio kenda tumba wiki ya uchumi mabarabara ma tunkiroda barabara kuma watu beta kwa Kenyatta International Airport kudi Westland ya Ngoroba nilia barabara ya kuma bantu beta kwa tisi ya Kariga ya watu beta kwa Gatonga kudi Nkondi kudi Nomboni ni zero barabara ile kilomita milioni ya kwa makativini bantu watu beta kwa Gatonga ni zero barabara ya kuma Meiro ile yetagwa Matero kendo dongira bantu beta kwa Marimanti wa kinyamu kuoni ya tintimere bau nyandu marama mwendete kuma mukoni kudia Marimanti ni kilomita 16 na nani yetego ini tukubashia Ngoroba na balea tukacha tukabakombulia kumuni na kuna mkato nengere kula tuendelee kubashia Ngoroba uri mukwenga tunazo Njuki mathani mobwaya akinyukiria ndiunga ciake nteretia cuka ami kwambiriria bara kirubia gurukete nginya kura kaironi na itingi twachuka twagurukia kwambiria kiupi ya kwatanene nuingi riu nimenda kumunanengerani nafasi tariki 9 twetithie kwambiria bara twetithie ndungira pamoja nkiripotera Uru TV kuma nteretia Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe.